Mu myaka 13 amaze mu muziki, umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben ntabwo yigeze yumvikana kenshi mu nkuru z'urukundo we yemera, gusa ariko nk'umwe mu bafite igikundiro birumvikana hari abakobwa benshi bagiye bavugwa nawe mu rukundo. Iby'urukundo rwa The Ben ndetse na Miss Pamela byatangiye guhwihwiswa ubwo Pamela afataga ifoto ari kumwe na The Ben, yarangiza akandikaho ati iki ni igihe cyo kugushyira hanze, iyi ni inshuro ya nyuma, reka mubabarire nkuremo amajwi ari kuri bwishyure. Pamela rero akaba yarakomeje yandika ati komeza waguke mu mwuka ndetse no mu bitekerezo no mu bukungu. Aya magambo nubwo yumvikana nk'asanzwe, gusa ariko icyateye urujijo ni uko Pamela mu kuyandika yakoresheje akayimoji k'umutima, aho bose bari bari kumwe kandi bambaye imyenda isa. Nyuma y'iyi poste Pamela yarongeye aragira ati ugira umutima mwiza, ugira igikundiro, uri umwizerwa kandi umutima wawe ni mugari kurenza uko wungana. Imana iha umugisha umwaka wawe mushya ndetse n'umuryango wishimye, ndagukunda The Ben. Ahangaha nanone Pamela yahise ashyiraho nanone akayimoji k'umutima gashushanya urukundo. Iby'urukundo rw'aba ngaba bombi byahise bitangira guhwihwiswa ndetse binatungura benshi, dore ko mu bakobwa bose bari baravuzwe mu rukundo n'uyu muhanzi Miss Uwicyeza Pamela ataraje kuri urwo rutonde. Mu kiganiro kigufi The Ben yari aherutse kugirana n'itangazamakuru mu ijambo rimwe gusa, yaraheshuye yuko nta rukundo rwihariye ruri hagati ye na Pamela, ahubwo ko ari nka mushiki we. The Ben ati uriya ni mushiki wanjye gusa nta bindi. Ahagana mu mpera z'umwaka wa 2020 iby'urukundo rwa Pamela ndetse na The Ben byongeye kunungwanungwa, gusa ariko n'umuhanzi abyamaganira kure avuga yuko Pamela ari nka mushiki we ndetse ko nta kindi kirenze kiri hagati yabo. Iyi ni inkuru yagiye icicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ndetse no kubakurikiranira hafi imyidagaduro yaho. Nubwo ibi byavuzwe, nta n'umwe muri aba ngaba wari warigeze yerura ngo agire icyo abivugaho, gusa ariko amashusho ndetse n'amafoto aba ngaba bashyiraga ku mbuga nkoranyambaga akaba yarakunze kuzamura kenshi ibitekerezo by'abantu bakomezaga kubashinja yuko bakundana. Tariki 27 Ukwakira umwaka wa 2020 Miss Pamela abinyujije kuri Snapchat yashyize hanze ifoto yari kumwe na The Ben, maze yiherekeresha amagambo agira ati mine, ugenekereje mu Kinyarwanda bikaba bishatse kuvuga nk'uwanjye. Ibi ngibi rero bikaba byarakomeje umuriro wari ukomeye cyane hagati y'abakunzi b'aba ngaba bombi, cyane ku rukundo rwabo ahangana ngo bakomezaga kugenda baruhisha, nyamara amarangamutima yabo yakomezaga kugenda batamaza maze bakisanga babivuze cyane ku mbuga nkoranyambaga. Iminsi mike ya mbere y'uko Pamela yandika mine ku mbuga nkoranyambaga ze, we na The Ben bikaba byari byaketswe ko basohokeye kuri Muhazi, aho Miss Pamela nabwo ari we watangiye postinga ku mbuga nkoranyambaga ze amashusho atandukanye ari mu modoka avuga yuko agiye gutembera. Muri ayo mashusho akaba yari yakoze uko ashoboye kose ngo yirinde kwerekana umuntu bari kumwe, aho yasoje yinjiye muri hoteli yitwa Vintage Cottage iri mu nkengero z'ikiyaga cya Muhazi. Abantu benshi ahangaha nubwo bari baketse yuko Pamela yajyanye na The Ben, nyamara nta gihamya na kimwe yari ihari kugeza ariko umunsi wakurikiye, maze The Ben nawe mu gitondo agapostinga ari kuri iyo hoteli ndetse yambaye rinete Miss Pamela yaragiye kuri Muhazi yambaye. Nta kabuza bikaba byarahise byerekana yuko aba ngaba bombi bagiye kwishimisha. Nyuma y'aya mashusho aba ngaba bombi bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo, bikaba byaragaragaje yuko ari nta kabuza Miss Pamela ndetse na The Ben nubwo bakora uko bashoboye ngo bahishe gukundana kwabo, nyamara bakundana ahubwo cyane. Aba ngaba bombi byongeye kumenyekana yuko basohokanye mu gihugu cya Tanzania. Mu mashusho yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, The Ben yishimiye ukuntu abaturage bo muri Tanzania bamwakiranye urugwiro, barangiza bakamwereka urukundo. N'umuhanzi akaba yerekeje muri Tanzania mu gihe Uwicyeza Pamela byavugwaga yuko bakundana, nawe yari amaze iminsi muri icyo gihugu. Yaba urugendo rwa Uwicyeza Pamela ndetse na The Ben bose bakaba bari baragerageje kubigira ibanga. Icyakora kuko Pamela nawe yari yagaragaje ko ari mu gihugu cya Tanzania, bikaba byaratumye bimenyekana yuko bombi baba bari kumwe. Mu Gushyingo k'umwaka wa 2020 kandi ubwo The Ben yajyaga gufatira amashusho muri Tanzania, amashusho y'indirimbo This Is Love yakoranye n'umuhanzikazi Rema, yasanzeyo Miss Pamela uri waragiye gutembera, maze barangije basangije ubuzima ku mucanga wo muri Tanganyika nk'uko amafoto bagiye bashyira hanze yagiye abigaragaza. The Ben ahangaha akaba yarasangije abamukurikira kuri Instagram amashusho ari kumwe n'uyu mukobwa, maze bihita bishyira akadomo kwibazaga niba baba basigaye bakundana. Umwaka wakurikiye umwaka wa 2021 imitoma yakomeje guca ibintu hagati y'abangaba bombi bari bataremeza yuko bari mu rukundo. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram anakurikirwaho n'abatari bake, Miss Uwicyeza Pamela yanditse amagambo akomeye agaragariza The Ben uburyo amuteye ishema, arangije anamushimira urukundo amuha. Miss Pamela ati newe ushema n'uyu mugabo mubona, ndagushimira cyane, Imana iragukunda cyane Mugisha. Ni amagambo rero yakiriwe neza na The Ben
nawe wahise ashimira uno mukobwa mu ijambo rimwe ryuzuye amarangamutima ati ndagukunda. Kuva ubwo yaba ku mbuga nkoranyambaga za The Ben cyangwa se Pamela, abangaba bombi bakaba barakomeje kujya bagaruka ku buryo bakundana, ariko birinda gutanga ibiganiro ku itangazamakuru ahari kugira ngo ritaza kubabaza kuri uru rukundo rwabo. Basaga n'abashaka kwerekana ariko icyarimwe badashaka kurwerekana. Gusa ariko byanze bikunze amaherezo y'inzira bari mu nzu n'ubundi byaje kurangira iby'urukundo rwabo bigiye ahagaragara ku buryo nta n'umwe kugeza none wabihakana. Kwezi kwa 10 The Ben n'umukunzi w'Uwikeza Pamela bagaragaye barimo kuryoherwa n'ubuzima mu birwa bya Maldives nk'uko babyeretse abakurikira babinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Uwikeza Pamela niwe watangiye ashyira kuri Instagram y'amashusho arimo gutembera ku mucanga wa Versailles uherereye mu mujyi wa Mali muri Maldives. Iki gihe rero bikaba byari byavuzwe yuko The Ben na Pamela icyabajyanye nyine ari ukwishimisha gusa nk'abantu bakundana. Nyamara ariko The Ben akaba yari afite surprise cyangwa se gutungurana gukomeye ku mukunzi we. Tariki 17 Ukwakira umwaka wa 2021 nibwo abakurikira ku mbuga nkoranyambaga batunguwe kandi bakishimira no kubona The Ben yambika Uwikeza Pamela impeta imusaba yuko yazamubera umugore, maze bakabana ubuziraherezo ibyo Pamela yahise yemera. The Ben akaba yarasabye Uwikeza Pamela kuzamubera umugore, imaze kumenyerwa nko gutera ivi, igikorwa cyabereye mu birwa bya Maldives. Aba ngaba bombi bari bamaze iminsi baragiye kuruhukira. Akaba yaratunguye umukunzi we amusaba yuko yazamubera umugore imbere y'inshuti zabo nkeya zishimiye cyane intambwe yabo. Miss Uwikeza Pamela akaba ari washyize iherezo ku rutonde rw'abakobwa bose bavugwaga mu rukundo na The Ben, ndetse kugeza none akaba ari umukobwa The Ben yemeye ku mugaragaro yuko bakundana, hanyuma akanamufataho ibyemezo bidasanzwe.